Mulia tema dihamuna hahaduli nami protokol songon jujur ngulu di damang nami pendeta Abner Simanulang Opu Samuel Fernando John Lis Junior Simanulang Sata bigodang ma diduluan napinar sangaban Amata Raja Amang Raja Duli Panorsa namalo inata soribada Nalabok malilung namorai Songonima nang salhutna hamu nahu parsa ngabihami Raja Nibonani Arinami Opu gobar sinabela sian huta lubar dolok Simangulape nadi talo bakaraon Dohot opu jutahi purba sian huta sosor masak julu di talo bakaraon Raja Nibona tulang nami Opu toga di huta bakara sian huta gijang lubar raja di tanah bakaraon Raja di tulang nami Opu dagar siregar sian lubab pinasu bariba niaek muara Raja di hula-hula nami Opu alek malau sian huta ranto parabat Raja di hula-hula nami namarha marangi hula-hula rajai siregar sian huta lubab pinasu hula-hula rajai siregar sian huta silopu hula-hula rajai manalu sian siunong-nong julu di Bakarau Raja di hula-hula nami hula-hula naposo hula-hula rajai malau sian ranto parapat hula-hula rajai sian turi sian pahae jae sarula hula-hula rajai tambunan sian huta tambunan baruara baligi Raja di dongat tubuh pada datang doho pinopari daupung si Raja Uluan Raja Bius Yonomopu di Bakaraon Raja di Pamuruon nang songoni pangulani huria Gereja Pentakosta Indonesia Raja ni ale-ale dongan saulaun dohot Raja di Pahuas nami Raja Naro dohot Raja di Panggonggomi hamu naliat nalolo sudah matahe hamu garuk parsada-sada naso targwari hami napumu mangodopi horja hudul di parsaur matuao ni damang au haolomi hamion ima pendeta Abner Simanulang Opu Samuel Fernando John Lis Junior Simanulang Maria tema di pasar rohanami malabo pusu dihamuna saluhutna alani tamata puji madewata nasokal sohalopwani di bagasan Tuhan Yesus Kristus anak nasi paluai Raja nami namalo Martarias di patujolo anggikwa umaing di sorsongon patubegehon jujur ngolu niyamanami nahu haulongi hami alani los hau majolo au mamaketikyon martangi-tangian mahita begesa ia daupung pamopari ima namargoar opu taruka mangalap boru dirajai pamopar panggabe opu parik lubang gaul sian huta lubas siatar tanopolun sadaro anak namargoar opu apanail bosi mangalap boru dirajai opu gopar sinabela sian huta lubadolok simangonape tano bakarau rabdohot boru dirajai Opu jutahi purba sian huta sosor masak julu tano bakaraun jala toluma anak nasida ima nomor sada amanail nomor dua apangalais nomor tolu apangoruran siap punan amang pangoloi inang nioloan yang godopum apangalais mangalak boruni rajai opu toga di huta bakara sian huta gijang lubar raja tano bakaraun Laos toluma anakna ima nomor sada amalais nomor dua albinus nomor tolu lamisana ima dopung siap pudan manang sito pasisin opu maranata ma guarna amang panorsa namalo Martarias inang namauli bulung namorai ia dopung lamisana opu maranata mangalap boru dirajai opu dagar siregar sian luba pinasu baribani aek muara jala walu matubu di daupungon ima
opat mai bawa dohot opat mai boru. Nomor sada namar kuar marali manang oppu Natalia mangalap boru ni Rajai boru Siregar sian lubak pinasu muara. Nomor 2 Ardin manang oppu Hester mangalap boru ni Rajai Siregar sian Silopu muara. Nomor 3 Waldemar manang oppu David mangalap boru ni Rajai boru Manalu sian huta sionong julu tano wakarau. Nomor 4 yang godamang nahuloi nahusumuani ima pendeta Abner Simanulang manang opus Samuel Fernando John Lis Junior Simanulang ima damangon naung bostang tapado-pado tongo ditikyon mangalap boru ni Rajai boru Malau sian huta ranto parapat ima dainang naung jumolo dialap tuhata Jumat 20 Maret 2020. Nomor 5 ia naporu nami siakangan ima ruminta Simanulang marhamulian ma tu amang boru nami sinabela sian luban dolok simangunape. Nomor orang naboru si nomor 2 ima Erika manang naisaur marhamulian tu amang boru nami pardede sian percut. Nomor 7 regenti manang nai Yuni marhamulian tu amang boru nami simajutak sian sungai Jangkar. Nomor 8 naboru nami siap pudan ima minta manang nai Erni marhamulian tu amang boru nami Tapuholon sian percut. Amang Raja Duli panorsa namalo inata suripada nanapok malilung namorai 10 mahami anak dohot boru ni damang naung jumuloon 3 mai bawa 7 mai boru 5 nomor sada anak bawa siap kangan John Lis Simanulang manang amanitasia mangalap boru ni Rajai boru Malau sian huta ranto parapat jala di Palumeho tuhatado tolu dakdana. Nomor sada Natasia Miestiria Selvina Simanulang. Nomor 2 Samuel Fernando John Lis Junior Simanulang. Nomor 3 Florensa Jennifer Christine Simanulang. Anak sipai 2 Imana Margoar sampai Simanulang manang amanilam tiur indah mangalap boru ni Rajai boru sian turi sian huta pahaye jae sarula jala di Palomeo tuhatado 5 dakdana. Ima nomor sada lam tiur indah Simanulang Widya Rehalawati Simanulang Tania Simanulang Yunus Alpano Putra Simanulang Jelin Nayara Simanulang. Nomor 3 anak si nomor 3 manang anak bawa siap pudan ima Sintua Indo Simanulang SPD MTH mangalap boru ni Rajai boru tabunan sian huta tabunan Barwara Balige jala di pasu-pasu tuhado tolu halang dakdana ima nomor sada Grace Alfani Sondang Simanulang. Nomor 2 Noel Frederick Simanulang. Nomor 3 Agatha Margareta Simanulang. Ia boru ni damang manang ibotonami ima Rusmina boru Simanulang namar humulian tu anaknya mang boru nami namar guar Darwin nainggolan manang amani putri sian huta 3 dolok jala di Palameho tuhata do tunasida tolu dakdana. Ima nomor sada Yosefa Putri Wina nainggolan. Nomor 2 Dwiva Mega Lestari nainggolan. Nomor 3 Raja nainggolan. Nomor 2 Nuriani Simanulang boru sipai 2 namar hamulian to anaknya mang boru nami namar goar Lopo Simajuntak manang amani Lovani sian huta aik nauli sipahutar jala di Palameho tuhata do tolu dakdana. Ima nomor sada Lovani Ruth Ina Patio Simajutak. 2 Nathanael Anthony Frederick Simajuntak. Tolu Misala Simajuntak. Nomor 3 Entina Simanulang namar hamulian tu anak ni amang boru nami namar goar Gokman Situmorang sian huta Haranggaul jala di Palumeho tuhata do saradak danak bawa Ima Ridwan Pratama Gabriel Simatumorang. Nomor 4 ibotan nami sipayopat Ima Suntika Simanulang SE namar hamulian tu anaknya mang boru nami namar goar
di pos siahaan ST. Sian huta si Bolga jala di pasu-pasu Tuhan dua harap dan bawa di nasida. Ima nomor sada Melvin Fernandes Andika siahaan. 2 Martunas Haramuan Mahardika siahaan. Nomor 5 Ima Ewita Simanulang SPD. Namar Hamulian tu anaknya Mang Borunami. Namar Goar Manata Sian Huta Manata Siregar Sian Huta Bariba Niaik Pedumaan Muara. Jala di Palumeho Tuata Dotolu Danak Dinasida. Ima nomor sada Rayuli Winata Siregar. Nomor 2 Adela Dwi Winata Siregar. Nomor 3 Arojaya Winata Siregar. Nomor 6 Ima Windy Elfrida Simanulang SAK. Namar Hamulian tu anaknya Mang Borunami. Namar Goar Mopan Tegar Simarmata SAK. Sian Huta Muara Bungo Jambi. Nomor 7 Iame Wotonami Siap Pudeng. Ima Yenemi Simanulang AMD Kes. Namar Hamulian tu anaknya Mang Borunami. Namar Goar Christopher Simbolon Eskom. Jala di pasu-pasu tu hatta do dinasida 2 Dagdana. Ima Kaira Sonang Geraldine Simbolon. Nomor 2 Kairos Sonang Gideon Simbolon. Jadi penguma sudah hami penopar ni Damangon. Tolu anak bawa. Pitu boru. 10 sada pahopu sian anak. 10 pahopu sian boru. Tolu paru main. Pitu hela. Jadi penguma hami sudah penopar ni Damangon. 45 halak. Amang panorsa namalo Martarias. Inang nama uli bulung namorai. Tubuh Madamango tanggal 20 sia bulan sia tahun 1940 sia. Marujung moluma di hari Jumat 20 tolu bulan 4 2020 sada. Jadi marumur Madamang Parsinuan Namion 72 tahun. Amang Raja Inang Nabulus mengajui atik tungadong sian naso pamotor nami. Utang Nidamangon nanaing si Gararon Radedo hami laho manggararsa. Jala molo tungadong singir Nidamang namion naradedo hami majalosa. Raja nami namalo Martarias inang nama uli bulung namorai. Songoni majo jujur ngolu manang songon riwayat hidup singkat Nidamang Parsinuan namion. Malate goreng mau pasatami tuhamuna saluhutna. Itanyang muna tuhami pinapah Nidamangon. Asa anggiat maniang mahite tanyang munai. Tumi butarapul rohanami. Di panading Nidamang Parsinuan namion. Botima mardongan mauliate. Pasatay ma tukang aduinan. Mauliate diam gini Pak. Jadi masuk mahita ke acara nomor obat. Pasahat ulus sabut. Dohot ulus tier marajai. Tulang siregar. Dohot tulang robot nami si bolon. Tikion pasatay mahamu. Tuhamu raja nami.